81. Sure Tekvir. Mekkede nazil bolgan 29 ayet. Nahayt şefqatlik ve mehriban Allah'ның ismi bilen başlayman. Günning nuri o'chgan chaqda, yulduzlar tökülgen chaqda, tağlar gumran bolgan chaqda, boğaz tögüler taşlıp etilgen chaqda, yavay hayvanlar toplangan chaqda, dengizlar ot bolup lavuldıgan chaqda, canlar öz qayaşlarıga qoşulgan chaqda. Tirik kömüp etilgen qizden sen qaysi günah bilen öldürüldün dep soralgan chaqda. Namı əməllər eçilgan chaqda. Asman eçip taşlangan chaqda. Dozaq qızıtılgan chaqda. Cennet taqvadarlarga yaqinlaştırılgan chaqda. Her adam özünün qılgan yaxşı yaman işlerini bilidi. Kündüzü yoşurunğuç yıldızlar bilen, patıdığan vaqtida yoşurunuduğan yıldızlar bilen qasam qılıman. Qarangılık çömgen keçi bilen qasam qılıman. Yoğuruşqı başlagan sübhi bilen qasam qılıman. Qur'an haqiqatan Allah'ның izzetlik bir elçi arqılıq nazil qılınğan sözüdür. O elçi küçlüktür. Allah'ның dərgahida mərtivelikdir. Fəriştilər onunğa itaat qılğıcıdır. Bu yerde yani asmanda o işençlikdir. Sizlərning əmrahinglar yani Muhammed aleyhisselam mecnun emasdır. Fəriştilər onunğa itaat qılğıcıdır. Bu yerde yani asmanda o işençlikdir. Sizlərning əmrahinglar yani Muhammed aleyhisselam mecnun emasdır. O yani Muhammed aleyhisselam Cibrilni haqiqatan roşan ufuqning sharqida ko'rdi. O yani Muhammed aleyhisselam g'aybni tabliğ qilishda bexil emasdir. O yani Qur'on o'g'landi shaytonning so'zi emasdir. Qayerga borsalar, o yani Qur'on bütün ahli jahonga nasihatdir. Sizlarning aranglardan din borasida ravus bo'lishni xohlaydiganlarga Qur'on nasihatdir. Faqat olamlarning Parvardigor Allah xohlagandala, ondan sizlar xohlaysizlar.